Ofa Kofi Oduro. Sofu Kofi Oduro sana making. Wa make comment bi. Na yenkuni kuti asem nemra sisia. Yenkuti asem nemra. Wrong is wrong. When you are wrong, I need to look in your eyes and tell you, bro, you are wrong. I will have to tell you that. It doesn't matter. That is what is killing this nation and is killing churches and killing marriages and killing relationships, because we cannot look and tell truth. Yes, it's not yes, and no, it's not no. And yet we pride that we are born again. God is a God of principle. May I tell you, he doesn't work like that. This is the time, Your Excellency, to make changes, and that changes must be to the honor and glory of God. Good morning to you, sir. This is the time to make changes. Our finance minister, who even though is a Christian, have failed miserably, and I am telling Your Excellency, with all due respect, this is the time to make drastic changes. We cannot sit here when $1 is equal to 12 cedis. 12 CDs. Somebody, and I came with a fresh grace to tell you something. Truth. A dear man is all kind of crap. But it was so soft when I'm telling you, you will take it. Don't you think that if I am Ghana is my private company and somebody is not delivering, I fire them, I replace them, I hire somebody else, and then we are working. This is why you 20% sorry. The Bible said Satans, and then we do that very quickly. We'll be our position. Now we'll do somewhere. This is why we will straight away tell you, hey, you remove from position and then put somebody else there. Why can't a nation do that? And the Isaiah prophesied and said, when I say, or may I am wrong. Okay. And someone a sofu Kofi Oduro ebekan eni. O ye Ghanaian or ho kwan so che na adwene. And some wo kan so eto asomu. So ofo obi adwuma na so ntimi nya. Me se me fo obi adwuma no ntimi nya me yinadi. De o kan no eto asomu. Na oman no mu na aye den de ni nyina akwa akosi ano no. Enti ebesere asofo wo Ghana nyina se de Ghana da makoma so no. Sa na da yiri se de obi bia wo hwenso akoma so. Omo kasa di tie aman no, omo kasa bi di mo oman no, omo ye bibia omo like obia Ghana na akoma so. Enti mo asofo amu Ghana no, se yi Ghana fo gina ho ba akoma akọ 10 a, betima kase mu be 8 eba sorry, 2 pe na ebi omo mba. Se say no oman ni mo aye den no. Bosumi ye wie ya ekoi, eye Christmas ya ye ba be wura mu no. Mo nso mo nya den, mo mfa mo ho afama. Mo nya bibi emfa mbo oman Ghana. Ene say time wa coronavirus ba na do say na oman ni mo aye den no. Otimi edi nsuo enkofo enom ewo mu fie edi che omo saa time no. So mutua na ekiri kura na odi che omo saa time ko saa time no na ewiase ayeden ana corona akoso enkofo nya adwumenti wanje saa sika no amfa mfiri wo mu nsem. Se ya ye kasa ewiase ayeden enna eye sofu Kofi Oduro oka ho asemu yi no. Nti ebese nsori e wo Ghana ni nyina mu nyina menye wonko na woka omo ka bi doso na jegezi ka bi bedu ko bi ka bi omo ka ne doso na se ko eti se eye owusu bempa kora se Ghana aso na so ayehye enye ono nso nko na eka opambo mu nyina ka bi nye ono nko na eka na ayi ye fe ni se ogenya omo ka doso ye fe ni se obofo mu nyina omo ka bi obi aka bi. Nti se oman ni mo ayedin se de asofo mo ka ne de a ye besere mo December ye ebe afori amobon mu njai mo fa nche nkofo no. Tamo dwene nsori ma no ho. Na se oman ni mo edin, na se oman da makoma so ampa. December ya afori amobon mu njai bo. Mo fa nso mo fa ndom eye asori no. Mo kan che o mo se oman ni mo edin timo obi ambo afori December. Iti asori membe sa mo mutie mo fa nto mutirim. December in the way oman ni mo edin na asofo ne ka no. So otimi nya sika de koma asofo sa December na, which means say oman ni mo edin. Inti December afori o mebo aso dem say Methodist say Anglican say Roman say de mo so monte ase say o man ni mo ayedin mo mfa nche members na members mfa ngoto akokon mfa nya akokon kwan di why mo so monye bibisa mfa mbo o man no monye bibisa mo nwene o man no ho mo ndwere en church members ne ho mo ndwere time man for no mo nwene nkofo mo o man ni mu so say dem mo kasa mo nsam yi no mo to mo fire ne say dem mo to no mfa ma na nado ye tiase 100% all right wo so wo kire wa adwene. Nemum members eti aso dem ho adi sika be hye wunsem a wonso wogiye no December yi no wonso fa bo omo ami fa che omo ka che omo se o man ni mo ayedin nti esem ahe na obi ambo afore wo ha December ni ehunu se ampa mo do man no
ampa oman ne da makoma so ampa members eti aso dem mo do mo ampa mo yobi a mo dwene oman ne ho what I say in the December munya wura 1st December akoni nyina na afori bia wo se mo bo ema mo de ko December na wie den mon kan kire members munya announcement obi ase de wanya hoodin akofi Oduro di kase no pasa hoodin aka kire o mo se December obi no wo so obo afori e wo Ghana ho e ntia because oman ni mo yedin na mo dwene church members ne ho too much inti December mo obi ammo afori na yemfa nkekere oman no na kakra aka no so omo a omo ntimi ambo bi no so ntimi mfa bi mbo omo maka no de bia me kan se mo me platform we so asofo wo Ghana kofi Oduro ni omo ka ho nyina mfa so mo ye be 10 a ena nka mo kan bom na mo ye portrait fa mo kra na nka mo members eti aso dem obenya adwuma ye boso me dem obi akra 100 Ghana cedis na ka che om se de aka no de ama osoro wo le sisi so heaven ama wo mo na nke hu se asori e wo Ghana no mo timi kra ye bibi ba ko pe ahye nyankopon adi animonyam ti de make an yipa because members eti aso dem no sika om de beto collection no omo nkosesa no wa boso omo koye adwuma no manya saa cash ne de abremo nti se oman ni dam akoma se de mo kan no kai church leaders na mudidi asori na nimu no pastors no mon kan bom na nke nipa be 10 pe munya portrait farm na de mumfa ba ko din to so se bia group one ministry international ye portrait farm ni na ye pon adwuma na se me pon paebo a church members na ha no mo kokodo ha no mo kokohwe mponchi nwan ne nkokoni ade oso mini du a mumma obi a 100 Ghana cedis sika ni so a ka kiro mo se de aka no wo de kekere osoro e de ama no na okwa wanante gold so ni ehunu se at least matimi kra bibi de ebo members no ntu de enya hwe month man ye enya hwe December ina mo ankasa mo hunu se oman ni mo ayedin na ye nyina ye feel heat no yesere mo afore e wo se mo bo ni December no mo nkan church members ni se December ye mo afore church asore wo Ghana nyina munya sa announcement no se December asori bien ho kwan so obo afore wo Ghana ho no oman ni mo ayedin na members mfa nkoto akoko enya akoko nkwan di why Nyankopon nhira mu nyam se mo atemase nyam nhira mo nyam bo besan so ahia bidi de kwana babo aten hello ebusiafo hi your my enra em say me po adwuma na me yes say me fa krom kakra that's right ti me yes me court tinado sakope 1212 ti eja me name a young new driver is me name a me kofa bekwa me kofa bekwa right ko me kofa gi anim ho ti me du wona me hu edan kakra ka bi no a yes e champion time omu see ya na nke de be ma penfo monfa picture no to so why he's talking about the 500 bed maternity ward almost seen it or comfort not me na me ne Mr. Tobra ne nam na wote me nche na bi Mr. Tobra say Mr. Tobra edan yes we dada no mo ye renovation and also there be foforo nam say you starting da ben a yetumi asi dan na wie sesi asa 500 in fact oh my I was impressed because any be day any be ya brave wo mu and say wo ba bia be kwa wo so a wo kowuo enti anu kwa de anopai me bona na do dan kwa kufu ado ene MPP fo abaso sa Asante region say MPP fo antimi anya we kura makuma se no mutumi wie sa dan no 500 beds capacity beye maternity block wo ba be kwa wo so wo benya mpada so wo ba be kwa wo so ni ba benya mpada so nese na na kufu ado wie ni second term wi na Asante region enu kwa ne ade a mo ye kura eye credit eya baso bodie yes se ebo wo mabaso because ene mrema wie ye brei adanti no bi awo be kan wo yemfa ne se techi my holy family ni a refer no se yemfa na mra konfa no chi obeba isi wo ba na nyampa na so na wo ba no no wa ba bewu ti o man sa de na enu anadwumi hu ye no se e ka se